tabay, beep, beep, beep sa tabay. Beep 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 tabay, beep, beep, beep sa tabay. Sa imong pagbuga ayaw hitaban ng laway. Ingon ni mama, pwede ba mo undang nakuog? Sigarilyo akong lawas, mura nagtukog. Busa nangita na lang kog lain nga pamaagi. Ni konsulta sa bitabay, way lain nga pamaagi. Sa akong pagsulod, gitabukos bagang aso. Piling ko na sa langit, mura galutaw na ko. Mura kog nabakuhan, natukan na lang kong kalit. Pero ang kakumot sa usok, grabe jud kapilit. Inani diyayang beef, klase-klase ne. Mura og babae nga, lahi-lahi og lami. Tsada ko nung resulta, ingon sa kong airmat. Ni undang na pod og yosi kay nagbit si airpat. Beep tabay, beep, beep, beep sa tabay. 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 Sa imong pagbuga ayaw hitaban ng laway. So I decided to myself, dili na jud ko mag-smoke. Dinira ko sa beef, matagbaw pa kus usok. Tungod sa beef, misamot kakusog ang apil. Isara ang akong chicks pero nay gusto mo apil. Lahi ra jud ning beef kay lakas kayo kagdating. Sa wala pa kasulay, ja, let's start beefing. Laag mos balubalay, beef shop dini nga tsadabay. Dali ra ni tultulon kay ilado ni ang beef tabay. Barato ra kaayo, tsada pa og quality. Magbalik-balik ka once nga makaani ka dini. Sa imong pag-ari, pangita aasa si Mayor. Dodong katong vlogger nga imuhang di pabor. Ano ba? Kaon-kaon! Serious na ba eh? Ako, pagbuka ninyo ba, tarungan ninyo execute na unsa? Balik!